Dober dan, jaz sem Bine Cedinik in danes bomo kuhali enolončnico. Your ordinary kitchen show. Torej, za to našo enolončnico bomo potrebovali krompir, korenje in meso. Torej, začnemo s tem, da bomo narezali malo krompirja, jaz sem ga še vedno že, ampak ga bomo še na manjše koščke. In nato vse to damo v posodo. Nato gremo rezati še meso. Pomagajte, ubil me bo! Okej. Torej, kot sem rekla, še malo narežemo meso. In ga damo noter. Nato vzamemo še vodo in ga damo noter. Okej. In zdaj pustimo, da vse to skupaj zavre. Naša oddaja. Hvala in prosim, pridite naslednji teden za novo epizodo. Ja. Oh my god, you're not sure what? Yeah. By the way, it's splattered all over. It was good, this is her.